Wara nuqqas ta' 10 snin, l-Malta se terġa' tibda ttir lejn Spanja b'żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn Malaga mis-sajf li ġej. Din l-aħbar tajba ġiet wara li fl-aħħar jiem il-linja nazzjonali tal-ajru kkonfermat ir-ritorn lejn Frankfurt fil-Ġermanja u Manchester fl-Ingilterra. Il-Chief Commercial Officer tal-Malta għal Mawa News li Malaga hija biss waħda minn sensiela ta' destinazzjonijiet ġodda għall-linja nazzjonali tal-ajru. We've got another 3 destinations we've got lined up for next summer, so a lot of good news coming up. Dan kollu qed isir għaliex l-Malta tisfrutta l-opportunitajiet li qed jinħolqu miż-żieda ta' ajruplan mal-flotta mis-sajf tas-sena d-dieħla. U li lin mid-destinazzjonijiet il-ġodda passiġġieri li jsifer mal-Malta issa għandu l-għażla li jixtri biljett irħas u jsifer b'hand luggage biss. Għażla ideali għal min ikun se jsifer għal perjodu qasir jew fuq xogħol. What we did is we did a soft launch towards our staff, so our staff has completely been briefed. We had to put open the systems because we had to test it. And to our big surprise, we have in the meantime got an accumulation of about 25,000 extra bookings, which were totally not expected. So it's very clear that the Go Live product is really, really positive. Go Live se titniedu uffiċjalment it-tlieta, għalkemm fl-aħħar jiem l-għażla diġà kienet disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Malta sabiex isir li testjar meħtieġ biex fl-aħħar jiem saru aktar minn 25,000 booking, b'medja ta' 5,000 kuljum. L-aktar destinazzjonijiet popolari kienu Londra, Ruma u Munich. Biex Go Live għada fl-ewwel jiem tagħha, il-bookings fuq is-sit elettroniku tal-Malta żdiedu b'madwar 35%. U meta qabel ma' Settembru li għadda, meta għadna biss f'nofs ix-xahar, diġà nbiegħu aktar minn 6,000 biljett iżjed mis-sena li għaddiet.